Yes, nkwenda batangira ntekaniriza tujalika amabala Julius Tomoendo amba muyiwa wabamoli kando muliso wempako amoti mabale munabayirindira ntekaniriza yaitu eno tujalike every single week mubano mugirinda andane post zaitu zona Kitara TV mubaho ni mutulindirira mahoni musharinga post zaitu mubaho ite tubaho kuba informing nga buli kintu tubagamba Kitara TV tubaho Kwegesa no Kumanyisa ona halokali kyonka kaire kanu tuli kinogozi ene iri mu Kikube munyamusaza Kikube twizire mu kichoka kino ako bantu nyumya muna basayija n'abakaza bali mu kikaro kino tukenge ebintu mulingo bikurubata tukenge kekiyangire tukenge kiki ekibakuliye mu kikaro kino tukenge ebintu mulingo byemereire omu kichweka kino kengenda kusaba otaruga antekaniza tujalike just tukatukoloka tuti tugaruke antekaniza otarugaho tujalike tube echo tinka kikenge tujalike tube tujalike iwe njakukolera akatale ulawo kujaga tujalike kole bintu nkebyo otakahikiro myaka that is prostitution tekaniza tujalike ensano nyone jira bakayibanyo tujalike ninyo jira sikyomeno musajja muri sakando mwe haba moli kwata receipt yesimu yawe ekara ndino kyajangigyo tujalike baby sitati nkwetekanirize kyalero yawe tekaniza tujalike ibisoboka wabo kwikiriza byona nibisoboka Kwegesa Kumanyisa. Yes mazira kuba nimbagamba tuli kinogozi kandi mbagambire nti abanyora abakwikara mu America mu North America baina ekitebe kibateraniza ekitweta Bonyoro Kitara North America Association Leadership and abamazira kuba nibakoma kakura tokabu mwebembezi wabo kya person ali John agaba abwoli and ono ajja kuba nagwerwa Pius Bugembe aboki ogo vice chairperson and onu tuina secretary obo muhandiki wabo ajja kuba Diana Kemirembe aboli Diana Kemirembe I think I know her no munywani wange and tuina no muketo treasurer mu Lungereza onu Brenda Kyalisima atenyi nikaka kakuratu akabunyoro Kitara North America Association tukubagondeza ebirungi byonka kandi no kuba ni representing abanyoro abanyakuli mu America in the special way amabara Julius Tomoendo tuli kinogozi kwenda kunyumya abasajja bali mu kiyoka kino tennis ezi mkuru osibirota kakurungi oli mechanic we pichi umajira busumiki no kanika myaka mukaga myaka mukaga ati sazi no ine myaka nkainga no yo bukuru myaka yange nyina 28 yonka ukatandika kaniko ine myaka 22 eke kirungi iyo twibe byo mu pikipiki zabandi ya hike tinka kikirolo lengo Orulengo tanga muihamwe bikuru ni muteka muihamwe bihiyaka ni muteka mebikuru bitakora so that agaruke kaniko murundo go orulengo rutinka ruhikire baba aha kinogoze gambe kinogoze eri stade muno eri stade busekiremere tukwegorarata ali kurungi taina buzibu mwina abana nkawenga mwina abana basatu atukubura ikuteka madamu wa kabiri akikija nakyo mbuyire bwaki baitu kina plan iyo muntege kaza kwenda kuba mukabainga batu no mwakusa kumara omakumara hati nkwenda kenga Ekiro Y'amabale Ekiro Y'amabale N'ekiro Y'ebinyansi kireke kusinga kuremera nyo bopimire kurungi kireke kusinga kuremera niyege gagano automatically mvuya sila mabale nikasinga kuremera habu waki ata mabale gaina witi nyingi nayo kigenga ate ina abantu bakusakura mukya nkabasatu nyinawo tudamukyawo okubanza wabiona mazenda mukiyo omugusa yanzaire chairman sana nsiyo kugonza mutamu msajja wensoge kuwera wakabiri na mama wange Margaret kugonza na waruha bagambe barole Kitara TV barole Kitara TV wekitinsono nwasingire kuntangira stage any stage bageta bata kinogozi boda stage mwina akakurata akabatwara akahana yego tukayina ohaba kulira kabande flame no chairman ni wakumugwera twinaona IGG nuwara kalisoliso wa mahuro no wa mahuri urugambo ahubwo njya kubaza nawe kwironge muno ati chairman mukamukoma mutana ata moya tamu ogulirira obururu kwibo obururu chairman ataibo bururu hano wa ataibo bururu bona ataibe site yano mazire kasome mazumi yakanke 3 yego Ekiro Y'amabale N'ekiro Y'ebinyansi kireke kusinga kuremera opimire kurungi Ekiro Y'amabale ozipimire kurungi Y'amabale nesinga kuremera yego damuki abantu basatu ndamukizo tata wange kuzara kisimpisi wa Nyakabonga Nyakabonga kinogoze yanzaire namukana mama wange nyandera aida wa Nyakabonga
Kanda mukihova vice yiyemera tubalize hano omuntu kujja kutandika kukolera hana mu mwihawo tukunja tukubanza ntumuyaho registration fui zinga hezo ejja kuba mitwaro 10 hano kinogoze stage habwakini mubasaba sente nizozo kimwete kita ketaki yabataka nubona ataho mbitabu byaitu hate sente zo muzitekanga sente ezo zigeno mu kitebe kyaitu kwekurakuraniza kandi nawe amalira nawe nazigoboraho agamba zikurakuraniza itokurati wo kunyirira kusinga bana kwa mukuru enguzi tero tusaho ngozi yona ebizi muke biri ba boda bakinogo ebizibu bya boda birimo gamba sente kubura otuzire kuruganya enkyakara no marene kya musana kikuremere kikuletezibwa ka sente ka usakumalya no rwa no otavugire na muntu wenda emire muntu itotekanya ya hata omuntu kuruga kinogozi kuno kumutwara tugeze nko mutawuni hoyi masente zinga mbole tuwaya amafuta gakabaga kyali hansiho tuwa intumbuya 15 baita toga tembere tukumya usini nkasanjo kuruga kinogozi genda mutawuni kandi nka 5 muntu achuzire tugeze omukazi agenda mu irwaro kuzara at least odondi tukanga ngaine kuronge nkasiri nkakakaga tukusa kuba ntukutuwara iwe ekiro amabaro gamanye n'ebinyansi nko bimkenga kurungi ekire emundi amabale ne y'ebinyansi kire kikusinga kuremera ngatinka nyonko omuntu yasomero nyamara P7 omwe kuba nindura mulingo Mwegesa wangi yanyagiseze nkuru byona nibingana ingana P7 no mugo primary school kinogozo mugo primary school ekiro y'ebinyansi n'ekiro y'amabale byona biri mu kilemu nkuru nibingana ingana nyene konkirozere nko omuntu kamba nzenda mukiyeho mukyaro wange wendekero muka akunchumbira kasarale Rose ya moti ndiko kurugaira bayisenkuru ndiko twakahuraga tutyo tibireti bachumba bisarale bachumbe ebyo kulie birungu nkura mukyo mukyaro wange ogunyango Rose ya moti webale kundolera no munyiriro gunyira gonu mumazire busomeki hamwe twakamale myaka 20 nende yinyi nenu omunyiriro nuwo guwonyine ninda mukyawo nabana bange Ronaldi Joshua Davis no abana omukuru wange omwana wenkubanza kuzara twairu Brian kanda mukiono omukuru ono ababoda bakununkura mu kujwara mu nebigento ego pyamana kusana nakoro mulimo gwamana akora we omabiro bina ababoda batagani bawujunana timujwara kurungi timuba smart aito tuwa wato iyo manyire kikubuziro kusogoba kirungi era singo sogoba kurungi okaba smart sazi kikunkora ko mbwire wechuchu bunu kusinzira omwetu muno mungu batatere mukolasi kikututanga kusogoba baito orugudo runa bakibata rudoma maize orugudo no kibata kudoma maize ngira akiri obugayavu bulumbe kulembezi baito haiguru kwa abandi bandi obintu bikubahika kyonka tibakufa kusatro ati muno habatwara nka RC3 isingoma justas niwe mwakomere niwe twakomere muhorezo bukwenda mukakura toke bakitekereze ekyo kudomero rugudo runo isingoma justas town eno inakuba maize of course mbegenda kesoborera hamabara ganga kono ndamutwekere obukwenda tajja kumanya hamusindikire obukwenda amabara naira kamba barongo Dennis mba musajja munyamahuru mukichweka kintu kiona kandi kiba kintu kyamani muno kukomo kaba munyamahurire kugagabira abantu kurongi babane bakwesiga so nkusindika obukwenda bwange hali singoma justas obukwenda ofweyo muno kutusemereza akatali kaitu kali kayonjo esente niyo ikaliri nyonjo hakwani twabamu abantu abakukomere kandi ndi haomu ombabe harusegerwa muno omukoma wa mu campaigning ngira kurungi mukumukoma no kulinda obululu nkabamu wenaremu waki singoma justas tali wenaremu kyonka ka wenaremu banze yasingibwa ne mboya garuka ho yabo independent kati nuwaro kubwire bunu chairman wetu kyonko tusaba tukolere sente niyo ne benungi ekiro y'amabale ne y'ebinyansi kusinga kuremera zona ziri kilo tinki nyango alahe kuba nesinga ntahiye kandi zona ziri kilo byona bikwani bingana ingana naira mukiyaye bantu babiri menisanda mukihonka basatu habo kwa nkutandika nabazaire banga banzara ninda mukiyaho abakamubange nkuramukiyaho na brigadier Kaganda obutema hamwe na magambo nuhanya kuri mu mukama aho bodyguard mu mukama kanda mukiyaho nkenge enkwaite no ya white agirinda ata mucucu okikorota nchikoza bugonza kwange bokuba mulimo gunkora niko gukwisa abantu abakya bagamba nti okwanya omulimo gwange tindi wa boda okora mulimo ndi mulimi kanda ku traininga abalimi nagabe mbibo ndi muyako mukinogozi
oli mukite muli mwina nka association organization kitebe muzigaba muta yonka kitandika nko omuntu nti natungira obusobozi ati nkutoza abaine itaka abakusa kukola ekintu ekyo okuba tuboineho ema twine ibura ly'obunyata twine ibura lya bya greens okusanga mu central market akubaire na gobora mwana akatale twine exai emere ni bagiya kabale obutunguru vegetables kale ati shabanchi Kumanyisa nti twensinga nto nabara negaitaho tujarwana na chano abakota tandike kitebe nkayiwo kagamba otandikira NGO abandi bakayijja bakakweteraniza ati hano ekizibu ekitwine bunyoro kiri kintu kimu abantu abakira benda babanze baruro ati twine kubanza tukateeka emisiri eyo nyo personal nkateeka emisiri eyo niko undaba nisomesa omuntu abe narole arole warakaguza nti ekimba kizara ebihimba 15 nkutwara afamu college ati ibene ebintu okabisoma okabisoma nkasoma okatoito chonka bokupapa muno nkogamba nti nyine feeling za amani so okusinga okusoma nkusome mu field ni followingaga na abalimi abakira yo mu Uganda oina nasale nasale bed zotandikira zoina nasale bed ngaswa kutandikaho ngatandikya mu kalitunsi chonka nkajja kurwa nti abantu tibali akalitunsi bakira kulya bakugonza omukubi bagonze emere kandi ndibo obugaigo bubandizo omunsi nawe ngo okundwa hano Kumanyisa kimu obandize kulya nibo ije tukoleje chikwasaganya so abantu ra bunyo TV Kitara TV abantu ra Kitara TV nkutangira muno abantu bahoyima abaraso atwegaita nka abasigazi tukahindura ensi tukarugo mu kwikarana tugamba nti obunyata buruhanu bunyoro bunaku buroho tukombeka ekiro nyo ndi mwikazi wa Kakumiro Kakumiro district yes chonka nkatoze ekintu niti nimbali abali ekizibu sometimes omuntu ene kitwanka advantage so nimbali obunyata kijja kuba Kumanyisa nti ito twine kitwanka advantage tukagaita hawo bunyo tukegondeza omwitaka lya itubo kwa twine kyo bugaiga itaka liriho bunyo twine kyo bugaiga twine itaka amaizi gabusa Kenya bakozesa irrigation chonka ito tukusa kozesa ki amaizi gano agawa kurubata nituteka mutanga bale muno damu kya abantu banka basatu ankura mchawo faza bigrencha Paul nenda mchawo na abagizi bange na bakisoma banga bampagira mukinogozi hoima butema bagira business ki ntunda vegetables zokurora yes nkuzisomesa ningauka neziguza abantu kujja nkwagire no kwagira it's okay ugambe niwo amabaragana niyo tusime Joseph abaki abanyita Kerons kale kambaze ona abantu wasibote kurungi giebal ego hanu okutunda biki kusie kipoli kucharginga battery ne battery okucharginga battery bazicharginga but science keta mu kucharginga battery se je kolesa masanyirazi na charger battery gire charger nayo charger ro hand space niye kucharginga battery abantu bayina amasola bangi bagwa kucharginga ama battery amasola gakanyira ate battery zikyali nyingi tiba kyaireta muno buli babagandi bazikozesa ama radio no wazayijaga umazire kusomeki hano nyaka mara myaka nyingi 14 amabaraga ugambe niwo byaruhange Edward hati ekiro y'amabale n'ekiro y'ebinyansi ekiro ekikusinga kuremera bikuingana bokubo bipimira mukuru bikuingana ina bakusaba kuramukya well nkuramukya omukazi wange alo muka ndamukya munywani wange David personero akolera nankoko Arua ndamukya Dr. Duncan akusembayo nkuramukya sister wange Mwegesa wa nankoko Katereiga Karosi be kuri family tugira mukize family niyo mbandirize Karosi be kurungi kandi mukyo hana abakazana oha kusinga hano nuko wenyine onwe kabaya ogo baitu ati aina mwembwa ndozira aina mu baitu oragulia mzee njagulya omuzano guno njakugulya oragulya kurungi muno amabaragawo tekereza Ronald mukwemara marahana tuli antu ukora akasente katuyito mukutera sente pora biki kinanka yegende eta kinogozi yebaire kyali nungi hayiroho musana gukagitule message hato mu oyi ukora mulimo cyane
Ndi mukutera sana. Mukinogozi. Mukinogozi. Nyondi engineer. Engineer. Engineer wapi? Wa maju. Opatana. Mpatana. Noleta abakozi. Na nyoni nyekuwatiramu. Baitu bagamba abananka babapota mu banyaga. Hakati mugwega atu yakasende ili tulatunda enkoko mukatu basasule. Abapota mu banyaga. Baba batatuhaire na ituwe. Kairo baba batatuhaire. Hatinka yo fundi. Ekiro y'amabale n'eyebinyansi kireke kusinga kuremera. Zona ziri kilo. Zona ziri kilo. Kube y'amabale kile n'eyebinyansi kile. Kanda mukiyo wa kampabuzolo. Wama kireke kusinga. Ndibize. Ndibize. Leta nkugabireho. Ndibize. Anutekaho ya kabiri. Ndibize ojja kundebisa game. Isatu. In. Amabara gawo. Tingira amabara nyowe. Oli kitalibara. Kitalibara orota. Nyondi kurungi. Bigenda bite. Mpora. Kinogozi muri muke gukusinga kugokora. Gwenyini guno gundo. Nigo gukwesa sente. Na niguhera n'abazaire n'abana. Tenka zaire mwana. Amyaka yawo. Ruzaro rukalema. Nkurangira ombazi. Gwenyini ogwo. Nyonya haitakere mpaka kero zaire. Kanda ruburoiraho. Usoyi buroire. What? Iwe nyunyo butazara. Tekekerezebwa. Bigenda bite. Mpora. Abo akibaba muhando go batagusenserera. Government tena sente. Chairman yero system mutero murango mugambe urugudoru nurine icucu nyingi banje barudomerega maizi. Chairman urugudoru narura muti so mutererera. Ndawuna akiruleki. Mugambe mujwahire. Titujwahire obusinge tubwina. Kyoka bijja kujja mpora ebi. Ramukiya abantu bawo kabasaka. Ndamukiza mukazi wange muka. Kajomba Morini. Nabana bange bona. Ekando gaito zara. Obairota. Abarozi bakitative tikyali kinogozi anusangiro bano aniyo beta gaming center. Star TV esangibwa ngawe. Amabaraga. Majid. Bigenda bite. Bityo. Bakusana abaire bakuteire muno hano. Mugago banteire. Banteire. Batokena mwenku minka nkakakaka. Sora mukunaka zinga. Komitano itano. Bigenda bite. Mpora. Ati kinogozi muri makigokora. Kinogozi mirimo nyingi naguno mulimo. Baito agutatali nkaguno gundi kigira gukora. Kulima boda. Boda vuga. Buzi bikyo buli mbwa boda mu kinogozi. Engudo mbi. Bwire bwe cyande icucu nyingi. Ogambira amabaraga niwo. Kizibu nkunga gusagange tokangambiraga. Nyoni nyojira sho muhendo lanteka nza tujalike. Banyita irumba majid. Hate ekiro y'ebinyansi n'ekiro y'epamba n'ekiro y'epamba n'ekiro y'amabale kire kusinga kuremera. Emwesigalimu. Ekiro y'epamba n'ekiro y'amabale. Ati kiro kire kibwa nsinga kuremera. Bikuingana ingana. Karo sibe oinabokora sakura mukya. Haki. Oinabokutumira abokura mukya. Karo sibe kurumba. Owekitinisi? Oto mwana omono musalia sente kazinga. Ana salia sente rukumi. Atinka nyo dineri yange okulisalia sente kazinga. Kumisa. Kumasera muno mutawuni bansalira 15. Mwata sera ogorona. Ogoni wata sera ogwo. Oni wata sera? Ata mabaraga oni. Kyali gonza faruku bigenda bite. Chulele bana. Omusazi weishoke bamweta bato mu rujungu. Ngwa baba. Ati omulimo kumazire mbusumi. Myaka niyo kamukaga. Experience okine. Ekiro y'amabale n'ekiro y'ebinyansi kire erasinga kuremera. Y'amabale kuremera. Y'amabale kuremera. Ramukiya abantu bawo kabasa. Nyo ndamukizo kayikuru wange. Ali nkaho. Ali side za mukyalo maitwa. Then ndamukizo na family yange. Nabona bampa akasente. Nabanda bakuhagira bona. Wama muzee orukumi n'ebitano to kunsara salamu. Kwaha. Abaki mwina itima. Teri batemeri. Teri batima. Iba mabaraga. Musa. Eso. Ekiro y'ebinyansi n'eyamabale ere kusinga kuremera. Zona zikuingana. Sipimire kurunga. Na bakasoma bakubura mukiyako. Bake. Namukiyao basatu. Mkula mukiyako latifu chali wange muno. Sadati na mukama wangu. Karo sibe kurunga. Sibiro kurungi oliyo. Baitu muramara isuzo ne kuija.
Nkijja kusoboka. Mwakagura bayibayinga. Sofa bali basatu. Ohawo kwekakasa womanyire ntajja abakolera ebyafaayo. Omulabo nkwekakasa kayihavaza ajja kukikola. Okanike pikipiki? Niyo emirimu yange nkora. Iwe toyiba byuma? Tikiri nikionkoro gwangu bagokanika tukuli kuyihabwamu ebyoma. Ante abandi bayihamu ebikora nibatekamu ebifu omuntu agaruka akanike. Nangwa tebankora yaitu. Tebankora yayi. Wiro just tusaba tusole kufuna emirimo. Iwe amabala gawo. Banyeta businge justas. Businge justas. Bigenda bitamu no kinogozi. Mirimo terimbi. Terimbi kandi teri nungi muno. Kala kasente tikakanya. Kasente. Tikakanya nemirimo teka. Baitu nkusangiro ina bakastome pikipiki zino haro. Kandi bakasoma nzi parkingire tokura nzi parkingire balinga ba. Anti bajja tibantu baziresire bakani. Balestre kanika baitu kandi buli maina. Dutala akasente kako mara singusangire nyabulire enjina wakumanyire akasente kalo akaguma. Ati ekiro y'ebinyansi n'eyamabale ekusinga kuremera. Zona zikuingana bokuba ziri kilo. Ozipimire kurungi. Zona zikuingana. Ayibale Ekiro y'ebinyansi n'eyibale. Zona zikuingana okuba zona zikwanza kula kilemu zikuingana obulemezi. Ramukya abakastoma bawo abakula mutima. Bakasoma nga bankuramukya bakasoma bange abankanikire pikipiki muno. Awo kubanza ali Justus muvugi wa boda kinogozi. Wakabira ali Douglas akira kuba kinubyo akusembayo kanda mki abantu banga bomuka abe family yange mukazi wange abana bange denda mwana wetu patu mulingo tukora denda na patu mulingo tuikala hano kalo sibe kurungi tundo bukwete busera ndozaho hano timubuteire mwenjahe buno busera tubuteire mwenjahe bwa enjahe terimu enjahe terimu ate enjahe nayo bagitamu kani bunura muno era wina kunura ati butanula bakastoma barasimu kebitano ati nsaliraho kibe inabita kebinana atano ataru atano raruiha orarumpora kwa Kimira honga kundo bisera bigenda bita bigenda kurungi busabuzi bubona hatobo buchupo buyanga obuchupa bunumbu komo mbugenyi nitaho mukokwo nifuna kasabunu na amaizi ni nyogi amuno ko customer twale na nyiriza nobogya kurungi munatokura kata kunyirira ati na nyonko kwenda kwagira business yawe mukama kwemikisa nguro busera bwezinga nguro bwezinga Nkumi ibiri njabo mara kangulire kanyegulire nyobo wange no wa kamera wange tindibe bikopo bibi nibe bikopo bibi hojatu baitu ati nyobo mara ratera mukachupo okwenda akafera orantera nyobo kikopo mbunywere hano obanteke muga obazoherezoli ite nyoti kyanyuma augo kumaka ijui kwa hakajure kanu ko 10 ako ko 10 obani kontu wali kana kaijuire koru 10 obani kontu ati atona koru sanjuru kanu koru sanju nura kwaye wewe onu customer wange wabulikiro atobunda muguza kubinyenki aragaru nanyoja kunguza kurungi hate kwanduga muwanda nanyoja kunguza kurungi ati obaho bulikiro hano obaja sikya sebityo amba okya lero na kya katano kya mukaga nimbo mukataloko ekiro y'amabale ekiro y'amabale n'ekiro y'ebinyansi kireke kusinga kuremera era na ekiro y'amabale ogirora burura ate mnyasi biso kuremera ati pimo busera wange nuramuki aho abantu bawo nkabasatu kalere kanchulikeho gahana ati yo kubanza no kubanza manise kuramuki aho mama mbayimanyire okubanza no kubanza munyoro wawo ato munyoro mbo inene empeta nyumba itaka kulingwiza abinanka bya boje mpeta tinyina hata bakota ino munyoro omunyoro muina aliyoko atwo kisalongo baita ataka kutaire empeta tokumubala empeta kwija muraganize abarongo mbayina PM chonkane yakabirero omuhande kwija akusembayo ndamukizoda di wange na sister wange Bugambe nibo bai yes banzo linde otujja kunywera hano mujja kunywera hano ati ngaruza muga
Kale. Ati. Obusera buno. Nyoka bwankambunywere hano. Sikina buzibu na katebe karoho. Awo kubona yenda kuikara hai hano katebe karoho bokubona yenda kunyikara ho. Atinda ikara hai nayo saronga nsanga. Salongo kusanga hakimanyira mukazi agira business ati botaguza musajja kaikara hai hana kaikara haraira kuli. Ati barasi kakuba ansanga nkwa omukono gurabire. Omukono bugurara bayo nataho mukana akarumiru wa mumpora ntubitesagana nibihwa. Atora mugambo tabakimba indabize yo mukono. Kastomora muhakana kora arabye yagenda tobora bizo ya hirohoki. Hey. Hati mutegeke ndumalizaga abantu. Ati nteke mugamono. Obo kunywera mu kikopo umuntu. Tujya kunywera mu kikopo. Eno botiki. Jebal. Ato bono mana okenga. Ndeka nyo. Singo na kamera zani. Oli live at Kitara TV. Oli live at Kitara TV. Eno gambot. Uramukiyo. Mpako yao. Abuo. Tabo. Kande yao. Kamote. Ndera mote. Ati bakutantereza amajo yabo. Tenina mana. Twena mana. Akakuntereza. Ubora ntereza nyenkya. Tenina mana ngakuteza amajo. Urantereza nyenkya. Nyenjera gakote kaine kuronga. Omukusajja arata. Ali kurug. Urugire omuchumbire. Kani nkuchumba merenge. Kani nkuchumba. Okuchumbira ha? Hato olinsero rugambo mwana iba. Ozira kumutero rugambo. Izingo inamira. Ozira kuchwa makagaye. Kwa hato inamirie tukora. Ekiro y'ebinyansi n'ekiro y'amabale ekusinga kuremera. Iyo y'amabale. Y'amabale. Ekusinga kuremera. Ramukya hao bantu basatu. Abakuli amutima bokugonza. Amukizo musajja wange. Empako kumusajja wange. Amoti. Mugambe ndamugamba ndamukizo musajja wange amoti. Namukizo musajja wange amoti. No mwana wange mumbeija. Akusemba. Na mama wange. Mama wawe walinka. Bugangaizi. Bugangaizi kakindonka. Kakindo. Kalosibe kurungi. Karumo mu. Iyo atokora mulimo. Nyonta painter. Painter? Ni wa kurata. Asigirangi. Musigi warangi. Bigenda bita. Korangi. Emirime kuzoka. Mpola baiteri yamani muno. Teri yamani muno. Kyonka yo kora tinkora njala. Hati byombeke kibi wakasiga muno mukinogozi. Bingi muno bino byona ninya bikoze. Bino byana yabisege. Na ati omanyire. Kurongi muno. Omuntu bakoleke kino siga kurungino kutera kurongi muno. Nebyapo bikora. Byona mbikora. Ogamba amabara gawo. Amabara mbatura Patrick Kinogozi. Hatera karango bagambe byokora bajye bakutozo bahene namba yawo yesi. Akaranga kankutera ndi Kinogozi atura Patrick. Ndi painter mulungi muno. Nsomesebwa aba Plascon. Kugana kia lero kwa mumanye mirimo mumpereze bagambe byokora osige byapa byapa maju nankabwa mobile manoko bona nkubukora ubo singa bukoisa safron ati aho kusaba abanyamahulire inywe n'abana Uganda mumpe mirimo nkole nsangwa ono yenda kuiruka umuzinda rogutini kwa nkugenda ndi habuire nike kiko kale banzo ngambire Ekiro Y'amabale n'eyebinyansi ekusinga kuremera byona bingana kiba kintu kimu Ramukya bantu banka andamukizo mama wange nyama wange Violet Kinogozi nyaramukyaho mwene wetu James Charles nyaramukyaho abigaba kando mukyara no mukyara wanga moti mburamukize kotakumwenda kurungi nkumukujukiza bujukiza ankumwendera kimu karosibe kurungi painter ale kunyirira ego naye bale kusimu Kinogozi muno niwo mukazi wensongera kusinga kunyirira mbojo bale kusimu Tundra kamera la TV otu osime mwami wao. Kusima munyoro wange kawa Robert ayibale kunteka msende. Kyo kyonka. Baitu asazikuteka mo kamaro kamurabya. Tinsobora murabya niwe wenka sweetheart wange. Mumazire kasome. Mazire emyaka 24. 24 ndo mwayi. Mwina bana bainga. Na bana basatu. Baitu nankayo. Abana basatu emyaka 24. Kurungi muno. Ukuraki.
Nina saloon. Kwa kingambo mu munyoro kuboina abana basatu myaka 24. Kibuzibuki. Business yatinda ikara ni nzara. Ndemekora. First born ine myaka inga. Aine myaka 23. Kandi last. Aine myaka 17. Ati muongezi akakusemba yo. Akabagamba ko obukuru. Kwaha. Kwa. Abo bakumara. Okolera muno Kinogozi. Nkolera muno Kinogozi. Mulimo. Nina saluni. Ntunda mfalisi. Tunde blanketi, tunde kesi za bana b'isomero. Kuno kule ebintu bingi. Be saluni biri hamwe na kutunda na mfano. Aho honyini. Mukazi mwekambi bakuzaranga. Banzara buhanika. Kuno kajja kuswerwa. Kuno kajja bujja kuswerwa. Ekiro y'epamba. Ekiro y'amabale n'ekiro y'ebinyansi kire kikusinga kuremera. Ekiro y'ebinyansi n'eyamabale ere kusinga kuremera. Eyamabale niye singa kuremera. Abo waki. Ati naiwe okirora burora ngo amabale gakuremera kandi ebinyansi tibiremera. Kati ramuki abantu bankabasabi. Nkuramuki aho dade wange. Wabuhanika. Buhanika mbogwe akiki. Na mukaisenyowe angonza muno atuoki. Ramuki aho namukaba. Kuramuki ya mama wange aboli Grace Kibati. Kandi mukaba. Mukaibanyo timwina. Aliyo mpaka. Timanyara ali abasaidi mbaramukizi. Bagambe tutubaina obuzibo baramukizi. Timba ina obuzibo bajja tuchumbe barabaliyo. Baliyo mpaka. Baije. Karosi be kurungi. Kaleba. Madame Osibiroti. Kurungi Osibiroti. Eno boutique. Yego. Niho kolera hano iziregura. Niho nkolera. Niho nkolera. Iyo kimanyire batugambaga muntu atuye nyinda abamhore. Kuaha ekikulinga ali kwakulire. Amabaraga. Amabaraga. Niye mugirenga. Uli live at Kitara TV. Amagange Friday Fiona. Friday Fiona. Ano benu business bageta bata. Business. Obondu pirite hano. Muange. Business toka gihaga ibara. Aliya of course eba inageta Fiona habo kuba. Fiona boutique. Sente zikuzoka. Za. Bunu bwana babona. Roho bwango obundi bwaba neighbor. Kanu nikaka okakwisana ako. Kanu nyonka boyine. Ka brother wange. Ekanda wawe nyine. Akange. Keira linka. Keira agenzire kuzana. Sana ali kanyumu. Agenzire kuzana. Hati webale kumusajja linka. Omusajja atushukire mwawe. Atushukire mwana. Ekiro y'ebinyansi n'eyamabale ere kusinga kuremera. Eyamabale. Eyamabale. Ekiro y'ebinyansi n'eyamabale ere kusinga kuremera. Ekiro y'amabale niye kusinga kuremera. Ramukiyaho tata Keira. Nkuramukiyaho tata Keira. Nkuramukiyaho na mama wange. Naba sisters bange bona naba customer bange abampagira nkora na mobile money. Cyonka nibonki yaruga hakereziya. Hakereziya yanyibageta bata. Saint Anatole kirigwa icho. Muina bageta sub parish. Yanyeri sub parish bakiri kisomesa. Kisomesa. Bati musabe baba sub parish. Tugine ya Kabale. Kabale no muginanga. Kabale sub parish ati faza kiyo gwaro ushaze. Obaba hayire. Obatwaye. Faza Adrian. Karosibe kurungi. Umutwaro million bagihiso sente zinga. Mutwaro gumuna akakaga ni 5. Iyo linzaro yanka. Nyakabonge. Nyakabonge. Ono abaire customer wawe. Aizire. Otino tusange gina kule. Wayanga kubaza naitu. Kale bye. Tujalike. Tube. Echo tinka chikenge. Tujalike. Tube. Tujalike. Iyo nja kukolera katale ulawo kujaga. Tujalike. Kole bintu nkebyo otakahikiro myaka. That is prostitution. Tekanza tujalike. Ensano nyone jira bakayibanyo. Tujalike ninyo jira sitomeno musajja muri sakando mwe haba moli. Kwata receipt yesimu yawe. Ekara ndino kyajangigyo. Tujalike. Baby sitati nkwetekanirize kyalero yawe. Tekanza tujalike. Ibisoboka abo kwikiriza byona nibisoboka. Kwegesa Kumanyisa.
Esimwe bale muna baikaire ni mutuhondera ku rugati tukatandikire gentekaniza zetu tujalike anda tubaire kinogozi ebigambo byantu mubihulire tubaye tunyumyamu n'abayikazi abali mu kichweka kinu abakazi n'abasajja abali mu kichweka kinu kandi mwebale muno hali tukatandikire gabaikaire ni mutufollowinga mwebale muno. If this is your first time to watch us ekyo inakola inokuba no likinga page yaitu eno Kitara TV oborando tuwachingira YouTube inakuba no subscribinga channel yaitu eno ya YouTube anda na Twitter Instagram hono tuhondere Kitara TV so that amahule program zaitu zona zibege zitakusuba wege nosora kuba no zihondera in a special way. Yes amabara Julius Shumuhendo kanda kwenda kubajukizaho Kitara Media bano bakukolera photography na videography birungi mune bikusenga yo omukichweka kine kya Albertine region. No doubt ni they are the best omu videography na photography bokuba ino mukoro isakuba wedding isakuba introduction isobora kuba birthday party isobora kuba kweranga kubunga Kitara Media niba kusobora kuba nibakukolera ebisane birungi na videography. Enamba yabo isokubasanga namba 08899275 ojja kuba ina Kitara Media kandi oina nakimanya nti Kitara Media niga makaga Kitara TV. Yes, no doubt the best bajja kuba niba kwa services ezikusinga nobo kuba no yenda the digital marketing bakuba nibakusinga gikukolera oina hoteli okwenda abantu bakumanaginga page zawe abakwenda kuba bakumanaginga social media handles zawe zona Kitara Media niba kusobora kuba nibakikukolera mu mulingo nkogwo okwiko tutaitana ntekanize zindi oyiro kan kwijukiza bawasha records bano bakolera business birungi ebirugero mastered munywani wange Davo Beats nkuramukize hono halo kali tubare kinogozi antekanize eno tujalike na mabara Julius Shomeno musajjo mulisa omwiha bamoli empako yange amoti lekamberekerezo kwiko tutaitana ntekanize zindi Kitara TV mubai. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.